ikunyameza mana na Jacob mina. Hayi kathi usukayelani ulama girlfriend khona? Anginama girlfriend mana na Jacob. Kathi why wathi sijole sonke wena nxa ukuthi uyakwazi ukuthi lezi ntombi zakho zila. Anginazi intombi bathi mana mana na Jacob. Hayi wena ulamahloni la. Mana angilamahloni. Wayajoli ne type yakho. Abantu oza ungasizuba lamahloni la. Mahloni na Jacob mbala. Ngiyani Thambek? Thambek yani. Ngiyani Thambek? Bana na Jacob lapha ngizela abantu ukuthi beziseni. Bambala. Na Jacob izwala ngena lapha just community umuntu athi. Bahlalele. Akula ukuthi mahlalele na Jacob ngizela abantu phela banthatha lami ngenini. Sekukhona kusibila kungenza khona. Ngena lapha na. Uthando lonani? Hayi ngena na. Uyinto uzokuzokufika. Umuntu uyadlula phela 2 minutes. Hayi mhlalele. Ngena masinya. Ngibona kabi. Yena phela umuntu yazazi. Wena mahlalelo wenza ngivulana. Angikubulala. Ngicela uthando mina. Nanti lokhu zende phansi. Nanti le phansi. Awusoze. Uthando lunje so. Akulathando lu. Lapha ngizama ukuthi ufana mbijani ekhaya. Just 2 minutes left. Yes. Mahla mdala. Right. Ngiyaphila kunjani? Uya Akuthola ngawucina. ngaphi kusenzo? Indoda ngidingusa Jacob yini igrocery? Hayi igrocery lela nthunyelwe umzulu lekhona. Anti kulo malayitha lo othiwa ungena phakathi ngapha. Utsho lo ngiyamazi lo owakuchuma. Uchuma uchiye emsini wakhe. Okay, awu bese ngiyalanda. Hambe ngizokugcwalisa manje inkinga phela manje khona lapha ngiyaphuthuma mfowethu. Le bhanza anti yabona ngelilodwa ngele gola Utophize phela. Hayi la ngayigola. Nami ngiyasithanda. La ngayigola. Uya nga. Ngidingusa Jacob. Usa Jacob? Awuzange umbone. Usa Jacob ngiyambone kuseni ngathi ubecenta. Isikhathi bani? Khathi wathi ngathi lo lapha. Hayi uyazi ukuthi usa kule problem ekhona mahlalela la. Usa Jacob? Wenzeni? Yazi usa Jacob umithisile. Usa Jacob okana Jacob. Bakana Jacob nalo. Umithisile yazi ukuthi umithisa intombazana wayinikeza inamba zami. Manje mina sendloku ngifunda le ntombi leya. Konapha mina sengisenkingeni. Sengile stress konapha vele angisa understand. So bathi bafuna yena usa Jacob. Bafuna yena usa Jacob kodwa yena wathatha inamba zami wanikeza intombi. So sebedinga. Kanti udolana wayelichapha so. Angazi ukuthi indoda yazi ukuthi ulichapha ngapha ulo